Yo, yes, you're going to be as in the straight out Kurgan Kore Media. You can follow me on TikTok, Instagram, and Facebook. So today behind the scenes, Ogunomu za no gwembera yensi twijere kunu ya hoyi mani yo turumuntu gushutingira Kore Media kirimo bantu film stars nibo tukuza kwasaganya nabo. Nabazana bakaba mukuza kuba ni murebaho. Ubone Off Savage bazo ijo bashareho muro oikaho twange mukateka cye Off Savage. Yo, what's up, you know, Off Savage from Kore Media. Urugere mbara wachitira guy hoyi story wagwa hoyi mambire takazaga kare mbinta karinga gambarara kuruka saje yo good Mr Life kabaka comedy so good Mr Life now so chafaite ro Mr Life na kubadwa omuveji nabazana baka aza wano yo maiza yanzura yegambo wano jana njebe yo good MC Biringanya musurusuru MC Biringanya omuveji no kuzana ngo Dr. Biringanya. Yeah, Breast King. Yeah, umuriyeje mubiza kubanza bani bazanira nkajajja. Fumuranshaho. Niwe rukundo buce. Hariya ni bani bacundamo. Yeah. Wagwan. I'm by name Jan Blanc, the stage name. Yamuyimbish. Watukanga. Kali amazina ganje. Stage name Jan Brown. Ian Brown. Nina play Brown. Ian Brown. Omufi no kuzana nko. Compoise. Niwe afande Ochora. Yeah man. Another king katoreka. Another vibe. Yo. Ni bamwita Kagabo mwana wenza rwayambara. Kagabo kanyeto wakomye wambara Brown. So omufi no kuzana nko. Afande wenyine niye ndabe ni kurasebo yenyine kurasebo ndafande wachireba so next time utagaraka ko ya we ababe barebero movie y'abantu film stars you watched this babe by names of Ronex baby why baby you sound like babe like the vibe is high no like a chick. Oh, no kuzana ko movie. Ko imugoba. Nize ko bazana ranka Karunji. Are you sure? The name sounds like your structure. Kwa nyina Karunji katange turebe abare bankore media babanze bakureba Karunji izo menda kureba omwazyo abari ya YouTube subscribing Kore Media following Mr Life kabaka comedy na WhatsApp no bungubu aroka kasangura mwene wacu na mwene wacu arya ngwino hangaha uvugi utura musheho so Karunji bright arinke banyitere bright ana mwenye mwinjire nyuma ati neba tenene ati zaho turamutyeho otugabiro mu Rwanda barundi rwenyine mwiriwe twiriwe neza amakuru yawe amakuru babataka gashomere amakuru neza ubungu burakeye burije neza Imana ishimwe nta kibazo ufite rwose uravuga iki ndaruvungisha ikinyarwanda cyose ndakimazeyo ubungu uramushaba urakirangiye ndakirangiye cyane mbanze nyewe ikigari mbanze ntitegereza yo in fact nuza kuzana ko muveje muveje niza kuzana nka police ubwira no manuru nyankore uteganisize kitema yo banzo bakangemo MC Masweko muvi orabazanire nkabe beyendeza eriya muvi yahwiruka omushijo mutemu Masweko ngo Mr Life kabaka yamengo fya naisabo yengo fya abantu bakurebe barebo bibwabo kongati nga Masweko baba chemba muze Masweko no mango raifu beni mango niwe muvi konkogu na kongati weza Masweko kwanze kubuze ngo mukazi wakakukunda ukibanze abantu baturebe beni mani no mayengo mukazi wanje just kuyandebere bureba icyabanze kusimanisho kongakatomera abantu mwe bwenkeri ni shoke atomera Karunji shote ndiye ry'abatemuweza bantu mwonje kunda Masweko go MC nawe no waho yuma na wari nabona tusanje nayo kora amatafari konkazi na warwe nizima behind the scenes tuje na DM Swaga CEO Kore Media Super Promotions na Sky Nana na bayati mwabariyo no bareba mutegwa kumanya ngo Masweko comedy no following YouTube WhatsApp internet bura hamwe mu rutoke mu warebo muveje ono murondeyo
urwo mwokore Muveji ni Star. You can follow us all media platforms or following Mr. Life Kabaka. Erizoba nibwe yaza TikTok. Ako ngareka kumuzaragara. Waza hizo baka abantu ozamba biyaganga tunaza hizo. Ninye nakutako. Tunaza hizo. Y'abantu bakomora. Sumu niyo yantaho. Ninye nakutako. Najibwa hesumu. Echo kubanza tokansha. Yaterwa weza. Yaterwa rocking noza ho. yaterwa hesumu kandi yindi. Bandu matwizena baskai nana badie muswaga binozi. Ya muswaga yaza kubyemva. Konkani tugendera yo mpora. Sky yazo mu field. Stoic system. Otherwise, we sign out for now. Watch Nkore Media, subscribe to our YouTube channel, following the show yanje bakweto mwera ate Nkora na chapa na talent watu inabana bari straight out bari vibrant bakushitera yiguru chikure chizibe chimfunire hoyima eto kunywa neki. I sign out. Kawache yanzuro utaka chinje. Ntaka rujera. Yo. Rekomba nzanya. Ate vibe munete. Vibe numani ntambu ni nkorero mashanyarazi nka DVD play. So nani nza kwanjoro go mushija have to be calm kare no chendeza busungu ningashi ochendeza na vibe yite eyo kuchankaranya. Ojoti I welcome this one to behind the scenes. Erizoba nizoba ryo kubanza. It is the first day of our movie nibwe twa shoot sezo kubanza. Noza ko yanjura tugambira kucyatambura n'ikikura ta. Baba echo take yanzuro gambe no mwanya goro muno ho yemeriyeho nabantu mama yitu yemera kwite twamanya. Mwe bari munonga tukize amazina ndi tugiyatemba Deus Sarongo kandi director wa Bantu Film Stars. Izoberi twatugumire ni tu shootinga movie yitu turi kweta Embera Yensi kandi obwa hati turi omuri Hoima omu district ya bari kweta Chikube nyineho abantu abarukuruga Nkore Media na bari kushootinga film yitu kuruga omu massive films kuruga Mbarara. So erizobe kintu cyatambura kurungi na nyinaha omwami Mr. Life Kabaka nawe ayizire kurebe kintu cyito kucyuru kutambura ninsima abazane banje ba Bantu Film Stars ahabwo kutwazaje ekintu mu misho no kuzanaje munonga mwe bare munonga. Amina we bare director we bare kutwacira aro nogo muntu wanyongera vibe janu ya wampa vibe aho ninyene kwatera we kintu no ryati do no kingaje munonga. Yes turamusiyo mwe bare munonga batureba n'abakutwikiza shahezi twireba Kabaka no focus no bareba vibe neje no misho porapora ramwe namwiya nenda mutwari myandi yimo so mwe bare munonga kandi mujyo twagiranga Bantu Film Stars nyo muzana no gwenyine Embera Yensi ninye jaji ninye mushiwo mushoro ninye overall ninye it's me so keep it on ogo yari Buri ma yanzo Sheshe boy ugambira izina ryawe ya amazina ni Twahirwa Adonia Kaburijo nozana nko Muveji ndabazo mbani mbazani Karutaro ukategereze Rutaro. Yesa yago ni Mr. Road Sheshe boy kandi omu Muveji Embera Yensi nizana nkarutahigwa. Omurinde expect much from Rutahigwa. Orode rizana areba ushuti zawe zo kubanza. Wakabizi na ryamani. So aho muninde. half man. Yo white loss Uganda. White loss. Ate black loss yabazi. Nyo onganya nganya ka Mr. Life Kabaka na kwizine ri half man no rikiriza oba. Ninga Aquaman. Mr. Life arimenjaga na ijanywiri. Kale weza. Just in your By veteran tugenda nayo half then no White man. white loss or white horse. White loss Uganda. Wow. Wakabo oyiro kuzana film nokora cyekindi. Nyowe. Yes, ndi comedian. Uri comedy okashomaho. Okusomaho. Yani bana komera nko Omchaka primary. Na by the way kasoma. Primary 2. Yes. What is my name? My name is White Rose. Wagwan nichecho cyenyine oguntu bamwita White Rose. So turumuntu irira kuhendera bad scene ziri zo za first shoot. Nza kuretera film star omu film edi na nedi yahwire ababere no bamure mu rukundo yamazi tinkuza kumwanjora munonga. Kunkano basa kutura muso tugambira amazina na film edi kwe kuza kutambura na first date na no twijire twabacyankaranya ninga hine kitukuzagiita. Kintu cyo mucukuzire mazima. Yes man mwe bare munonga bare Nkore Media niyo amazina ganje original no banyeta na Toriyo Bright Chereri
wakuzanire nka rukundo umuzano gwa rukundo y'amazima hati ninza kuba ninkuzanira nkabyaro hanga Yes. Okay. Akavira cherere WhatsApp. Cherera akaviri nikako. Konga byara muveji sofa okutwatandika noreba vibe yita ninga ntiza kutambara ikintu cyo kirikiriya munonga kandi ikintu cyo kusubiza abarebi. Yes, abarebereho rukundo y'amazima mwena umanye ngo ekicho nikiza kuba nikisinga hari kiri kituresere ni cyamani munonga biyazi nani nsaba mu mburuze kaci akari yo mwesongozi kandi umuzano wona bakwasaganya atabyo artist ati no chikwasaganya dakubura odyo mwishongozi ryo muzano ryo muhandiki wa film n'amazima nyondi byona byona nimbe kwasaganya kuba ruhanga kiyampire ntayi baiza wewe sasa ro kubuze ki tansaba uteka cyakapera kace bamanya byisongo byawe kace no bukuteka kapera kamwe African boy again no mu elgoni nimwe kurira rika kanshekera we sasira magara kanje amaziga kanje nebiteka teko ugaruke ye garuka garuka yo garuka my love is for you garuka ankore media yo sign out Bright Ebi Murinde Omuvejin Kabyaruhanga. You can keep watching us, you can subscribe, you can share what we are doing, you can wait for what we are bringing out. It's gonna fire you, it's gonna hit you, it's gonna outcompete everything that had been in existence of Western Uganda and into Zakuban to Chitera. Yes. Bamenda. Yes Uganda, we bana kuba program echi wabano chimanya niyo sha just chilinga chikwasanga yamswaga promoter the number 1 kulumuta selecta kulumuta ningale kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani